le lam nga chan a haw lo mai thei ta ma se min ron chu soi thau tai a viral dan le kan ni sha dan chu kha ni mai ta ti khan poem sang ka kan nei ta chan tu na message viral thau dan hi chu thu di kan ya adika chan dar som pani le oti khan dar khadi ma de khan sana hian hey izai hian kalau in oi mu ai aronti ani po minon ti dan tu kha naw ang tak tak biak hey minon ti kalom le do ti kha shelu tuk ani ke kha ai se ti a lo in sha chan to na le ka kalom do ti kha shelu tuk ka ka tianga ti hey pathian la kan ron ka sa amal alo ngai kha ka chu hey ke ma la hang ka lo lom lu tu kan ni chu ka lo ming ka lo ngai san mai ka tianga jing ka lo kam hil to ta chan jing da nga ve la khan ka hai kha message kha lo ma he ka pu chu nge le ka tia chan di khan ron ton ka hey camping kan nei lai nya pu krong bola ka ka zin lai na tong chai income zinga hian chu ka tho khan ta va tho mai me be lui ta ke lo ta jing da nga ve khan ka tho ka tong chai income tu ka kal tur kha a message ka alo oma achan chu emele ani chu kan zui lai te ta khan an mu chat thei lo za te kha kan ka sha pu in van in mu chat thei lo wang kham tur nen tur ngai to tur tam do chu ta khan ka ron cha cha ta chu ta ni chang ka ta ka lat enge pathian la ka lo sak he pu lo ma ngai na ti hey ka ta nga alo ngai kha ka ka lom lut tu ka ni chu ke ma khan pu hey ka ta lam zong tai khan chan ka van lom tak ka ta chan chong chai na po khan ka chong chai pui ama kha abik tak pon ka chong chai pui ni hey ram sai tu te ka kan chong chai pui ta chu ta po chan ka pu kan chong chai pui chen ya ka vati ka message khan ni ngai la ma khan te ka hey a vai khan an lo ti lo ai nge man lai chin te cha khan ni le ti ya ne ram tia sorry ani po ga alom ve ni chu cha zoram mi pui a ngai thatu zong zong te chibai leve kule kapu thu ka lo chwa ve lo ka nge pastor fapa te hian politics an du chilve ta nual maya sumnga nan le dot soi hi an thiam zel maya pastor shrin fapa ti a hian an me lo ka ti khop mai ti pa pu editor Tring trăng rei tak perlawa om to hi zai shroina khopa siam tur chuan her fe angai thrui then khat phei chu kan herna lama an cha thot thin MNA fin kum som chuang chunga an ro rel na ang tharuk chung leka mu kan be se hi ZPM hi chu kan lo ngai sang hle mai ka ti a lo mum lu tu ke casualty char an han la te hi abahan fer ta kem partin du sangna aum thei mi alo athiam lak an ni mai te hi aro puye ZPM vul zel sela pathian in thruai zel ro se sang pu editor chibaile izara zoram mi pui a ngai thatheya kan om hi kan van nein kan ni hlo hle a thu tho tu te po an fakom tak mewani pathian in damna khrisel na le fin na pezel chero se kanram hian chanchin ngai nom takaneya ko ran sarkar le khotlang nun kanin en kol danin lomna na satak min thlen mek lai hian mason na turero kanlanga ti hi kan pomtlan theu arinom sarkar kalta zongzong ai khan tun kan sarkar thara hian mi puiten beise na thar kan nei zia soyatama tu te mai po hi kan phur deu sar ni na lang in soi thiam siak lamaya ataka na tho kan tuipui le zel hian thla awati muang te lul em ram mi puite re theile har sat chan ria eiru ka bo theina tura thapui anan tho chat mai hian ra do ma chuange I be seyang Mizoram hian para chuang tan ve don ta ni na langa sarkar ho tu le na thok zong zong te tan thanem ngai taka kan tong ta ya tu hle mai tin mi pui lamten kan ti tur le ti hau lo tur po kan chiana tul tak mewa kan pathian mal som tla ka om turin kan za hian itang ruwa langu by the Khwalzin ngai thatu zong zong te chibai vekule
wanglai ni somni paruk tharuk sang ni somni pali front page botoma chimtui puiluya hydropower project din turin DPRC mek ti thupui alo chong ko maya thatmel dewa langsi thalo deuh hian kan sarkar hian min chua sakang ti hlau thon thila ka thlir na tlanga tangin ka ngai dan kan soi ve tiang mana khan a thallo na kalo au pui to a ke au hla mai chuan kongro asuthi luang ti chu ring chungin alo ni tak mialin ti ril ruwa ngai to chungin November ninga sang ni somni pania hetiang lam thu hi kalo thon to a ka han tui nianga chumi nuwa thil thleng te ka bel le bok teang ngai dan dik chi alo kan nei tlang lon chu chimtui pui hi khuwa pila pawara kanin to delanga industry lian pui te ala omanga kanram economy alo thangang ti ngai dan kan neya hei hi adik lo power chu lo nei tha po ni la tui khwa na hmuna industry din ani pha don chuang lo a chan chu industry chuan raw materials amamo a man to takin raw materials lo phurlu tin finished goods man to taka phur chwa le ngai chu thil tul hau lova sum senral na ni ti industrialist te hian an hai hau lawang ti hi hriat sa tur chu aya ol sam chuan thrui pui mangin aizol silchar gauhati kolkata delhi thlengin an potanga anom hmuna power an mang theanga mizoram an ron pan don reng lo locality in hlokna kan chantura om lo kan hlo tur hi a hlu fe jok balu la a eizong tu te eizon na atopang balu man ato u chuak to ang kan nul mun tha achim pilvek to do na wangin nul siam eizong tu te eizon na topang kan ram thing le mau tam tak achim pilanga kan ram sangha tui chi te hi suara om chi deuh ve kan nia khwa ani chuwa anin sona lo tul to anga sangha tui ei tur kan van to ngotang sangha a eizong tu te eizon na alo to panga climate a ngong thalo aneyanga lum lu tuk le vo lu tuk asiam bokang chu chuan mi hring tia le ran nunga le ramsa tia ngong thalo aneyang a thatna ni ber chu 2% chu megawatt level kan chang viang ti na atlem tham ka tia nima sela heng zong ton luina tham chu am na mevin ka khia MLA campaign la ya pumon puya punte an mirama te chuan tuyan khwa dona agreement an siamin kumsom ni panga alo ralin za somnga kumsomnga alo ralin za an khwana state in an changang ti an tel thin tia soyang kha kan zom ve don te ni lo chuan chimtui pui hi chu i khwap lo hra mangu kan rama mir theiten an tuar na lutuk do ne angong tur an hrian thiam phak lo wangin do dal na chang po an hre phasi lo sarkar po hian amhalak na hi lui then khat entir nan teire tuta te hian insorbing ri se ti in kangen lomani rang sayapu remna ni juni somthum lo thleng le ta den chenin thu tlem te kan tho ve liange pulal denga late MNF founder le president kha mitrafam kim le engkim hria le engkim ti thei ani big lo ani ti chu a chanchin soitu te le ziak tu te tangin kan hrechiang hle hlom nge yang ma se afin na thatna le zoram ta na anna tho te han thlir chuan an tumber zoram zalen na chu ron hlotling lovin then khatin namba ang hiala an ko na zoram mi puite lungrual kim theilo ma ila afa komin angai sanom ngotin ka hria a chan tlang puite pakhatna leadership anei tha a presence of mind anei tha a thu soi thiam ni atinga viral te ma huai sen takin angai dan le du dan na soi ngam bok panhina mizo ten mau tam tram pui mi thi kan torna a kanram le namtan le eitur tla chamte tan huai sen takin ading ngamin ma alangama atobla ma phei chuan India sarkar le Assam state in min fahra en kol lu tukin hria alungoi theita ngang lo mai ba ka cho sabronga ten India rama chuta po Bengali tele Assamese te musil le ti du da na hnuaya min hruai lu da na lungoi lovin Mizo National Female Front chu aron din ta a Mizo teril rem zong takani che ka niang chu apol din chu athang chakta maya
mau tam drama zo nuwa chuan Mizo National Frontier thlakin Assamese holaka inlak chwa mai ni lovin India ramatanga inlak chwa independence chu antum ngeta ni tichuan MNF founder ni in athi ni thlengin hruai tu luber president ni na chu alo chel theita ni pathumna Mizo te namanga tangruala ram shandin du na thinlung ram le nam mangai na thinlung kan nei theina tura min chok tho theitu ma saber ani in anu nung berpo aniama yang ti ala om ta hial mai ke ni te tak ngel po kan tlei ro hlimte nula po kan la rim ngam lo lai ni ma se MNF ho tu te rem ti lo chung khan volunteer kan in peluya mau silai te kan siam chopa kan phur e me ma tual chunga atul anganga tirka kanom te kha nuam kan ti ve em kha ni ya nam mangai na thlipuya te tak me me ni kha akam chuak enge mohlek kha zora min angai chang thua pa dot nge dot lo po thliar lovin o ena kanena kan thlamwan pui em mai kha ni ya a hu hang kha avalo na em palina ramboi chungchanga kha chuan kok tu te ti lo kha chu harasan na men lovin kiltin kiltanga thlipui hrang lu tukang maya min han nuai tak tak ta ka kha chuan kan ni angang khan tuna ka ngai to let wang hian tuma hanin dem theipo kan ni in ka hretalo remna zia ka anlo hole po hi adika dik chuan zoram mi pui te khan buai zel kha kan tlin to ngang lawa wangin kan political party tin tele kan ko hran hruai tu ten mi pui du dan zul zuin lo ho mai tura an ngen na satak wang kha ani bera anin chu ngen na chu zain an lo ho ta ni remna ni kan lom thei te hi avalomom em pangana state kan han neya remna le mon na hnuaya chief minister ni in reilo te kum khal le achan ve ve lek min hruai mana ma se reilo te chunga ma alak na kha du thu chu sam lo ma se thakhat lein ka hria a hnulama chief minister pani te hian an chunjom sakdu lo mai poa chung te chu ena Bairabi multipurpose hydel project te bina kumthum chunga ele bara intodil ngei tura project lian tham taka akal puite sina aizol khopui kong mai ni lo district khopui kong pui tin zau tura amalak te dina aizol khopui zau tura amalak te ina aizol le khopui chunga sipai mun om reng reng arang thiang bera son chwa tele maso na tur thil dang tam takte pulal denga kha tram ni kumsa khajakwa somkwa pasri thleng tal hanchi minister sela chuan electric karena kan hniang hnar pia lama ram economy siam thei khop karen thal chwa tur kan nei nge yanga eile bara kanin to del mai ni lovin surplus in kan thar kum tinanga Assam rifle ho hi an chuak vek dai to anga kan aizol khopui le khopui dang te po hi anuamin kong pui zau nom pui kan nei vek nge yang chu tiang zelin mason na thil dang po tu nang mai mai hi kan ni lo bokang in to del nam kan ni to do na wangin vai le nam dang te po in min nu thori zom mai mai ngai bok hek lowang makati eme mai chu puzoram thanga nen khati khopa inzui rei si kha an mi zia le ram kai hruai an tum dan inang lo talu tu khiani pulal denga malak na le tum dan zong zong aron ti tom vek du le malak dan tur thar thabik tak po hrehot si lova heile chen enga ma in to dala nei lo le tu na po dot nen zoram mi puite min la bol jan du reng mai hi chu makatiya mi pui min la bum kal dul dul the reng mai te hi makati le zualani e Mizoram ka ngai to apo le makti na le ril runan na in ka khat thri na ni ye si chong than zama e khai awan ngai nom thin em ole khati zong kha vo in remna ni juni som thum sak ni som ni pali tlaya kan ngai thla kho thei chu alo ni le ta a thuron tho tu te zong zong chunga lom thu kan soya thuron tho zel turin thlir tu le ngai thla tu te kan han in nge non le ani e hun man nom le ve kule Had it not been for the initiative of the late Prime Minister Srimati Indira Gandhi, it would not have been possible to solve this problem today.
It was she who has started in 1984. She had invited me to come to India for resumption of the talk. But it was so unfortunate that she was assassinated on the day I was to meet her. Now the accord, as we call it, Memorandum of Settlement, was signed yesterday. And in that accord, we have agreed to bring all the underground personnel overground and to join a civil life. 20 years of disturbed condition has created a lot of problem in the state of Mizoram. Like any other place of disturbed area, the people trend toward violence. Their thinking has to be changed. We have to bring them around, change their way of life, change their thinking. And that's the only way we can bring normalcy to Mizoram. And I'm very glad to say that the Prime Minister has trusted us to share power with his party during the interim period. This is a remarkable thing that happened during this negotiation. It clearly shows that the Prime Minister do trust us to handle the state of affair as soon as we come out of the underground. Therefore, certainly we on our part will not betray the trust reposed to us. And I'm certain that every person, every department in Mizoram, as well as here in Delhi, will support us. And we shall bring Mizoram back to normalcy and to go forward with the rest of the country toward economic development.